Oke, kembali bersama Nompit pada bergensi Pitu Misa guys, yang dipancarkan secara langsung dari negeri. Dia amor kami kan? Dia mau Aman, kita aman. aman lah. Aman. Garigina. Sudah. Harus di foto. Postingin nanti. Nih, di foto foto tuh. Aja. Sangat lah TV. Ano? Apa kini kali? Kami kita tahu di foto. Yang penting jangan dijual kan. Iya, nah. Marah apa nanti? Oh, Kamera belakang siapa? kamera depan. Terumir mau lambak. Tanya kan lambak. Ya kita lambak. Ya terumir kamu. Senyum. Lagi kita pindah deh. Kita pindah di sawah. Boleh di sini. Kita pindah di sini. Ya. 1 2. Oke lah Mbak. Oke. Tadi kita lihat ya kalau kombo yuk masalah dan keisungan pemerintah maka kita masing-masing di sigiran wailas sudah may parapuan di dua di lima di katang palambiran katang mau kurang ki na tumasindu kamu inawam di to kalua kamu pak bak tingami kita mempasiinan ni nana lau pasi kalau kadawangna lagi tadi marorong itu tanda putunta yang matu Bapak Aryan Jomai Batam mempatulah ko Papa na Robert lula ko 5 sana ko 10 apa nek bida tiangka rampo mak tangkian suruh lula ko 30 karua sana ko 40 talo mama nanoni Jomai Mangkasa rampo mak tangkian suruh lula ko 30 karwa sala ko 40 talo Marlon Sandabili mempatula ko Benjamin Raba na pakitan inan Benjamin Raba Noni Sorong Papua rampo mak tangkian suru lula ko 30 karwa sala ko 40 talo keluarga almarhum Ma Otto Toli Bak Tulok Mai Tiromanda. Oh kita lihat keluarga almarhum Ma Otto Toli Tiromanda Wala rampo mak takian suru lula ko 30 karwa sala ko 40 talo mana yung may rembon saluputi mempatula ko Benjamin Raba napakitan ki inan Benjamin Raba Pateha Palopo mempatula ko mintu anak tomate lula ko ki 30 karwa sala ko 40 talo dari susito tu sangarara taki tanda malesoy kita di marorongi dako toke mangka kita rima ite sigiran oi lasso lameng kara apa bang ameki lako tu inan mangka di sabu bak tumangka di pokada dako. Tingkat na matuluto. Si Katama Saba matuluto. Ito na matuluto. Ditatra matuluto.
Yo tabe kata kepala bilang kuno. Itu ada di kota tabe kata kepala bilang ki bisa parombongan dari yang dari tekanan kono yo. Iya betul mama anak Kris. Mama anak Kris. Dia mai mamasa paladan. Rampo maktakian suruh. Dola ko ki tandung pulang karua sana bawa patang pulang tandung. Teteh. Jam 2. Jam berapa Mi Ampit? Jam 2. Jam 4 nih. Dito na ito tumangkabi na patama ito patuan na. Mana? Foto lah Mbak. Oh, sudah berketu selata. Mudah nak oleh. Oh, ke lembak. Tak mau duduk ke lembak. Yo, paling dulu tu toma pairu. Siara rabu tu na atas dolo lamai lantang memang tamanik paten baru dosa. Oke kakak Ami, acara apa ini bos? Ini acara pemakaman, acara kematian di Toraja. Ini, jadi kalau kita lihat orang sudah pakai baju hitam-hitam itu adalah acara duka cita. Nah, ini di Makula. Dari Pondok Ite, wah kecil sekali lokasi ini, sangat berbahaya ini. Ya, sebelum itu maaf Pairu toroki sambil palako kamu
Ya mirapo sau depa pelayanan lako 3637 3637 sudo lo mai tiangka. Cara begini berapa ekor kerbau dipotong bang? Ya ini kebetulan di tempat ini ada 12 ekor. Ya, jadi ini upacara adat tingkat menengah ini. Ya, ada 12 ekor. Yo bisa tak pakai kentek-kentek dong suatu kira. Karena mereka Oke. yo kita keluarga yang nak mau narap pupuk ada. Oh ya tamasiana nang kami samben kumo ido nalili bang siarek keto. Di sang alam mo luba balang mo tarampo. Yo, yan na tayo yung may pataham itu dito ada. Oke. Lagi satu, mana satu? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya tentang rumah si anak dia tasang apa kami soal nasan kumur amun gitu. Iya, maka tuh panggil tamak tan mau sangat tuh data si Saloman di gua tabi ambe tabi indo siman nangga sola rasa tabi tiga yo bokok tasiman kanan kayu rinta tabi kasal lebar ini siman kalando kaundi tabi sitang ngasih lolok lalamba la kayuana tabi budawan mak dan siman rarak mak paran limbong tedong mak bulu ada melindo karambau mak songgo bisara tedong maelo tanda karambau tangla pale sunna ia mololorang na anak didadian ia mo takbi tarunona toma raputalla napo tanda mali napo toding kaboro lakoto mangka umpakaboro i siato mangka na pakaboro dari ilako kita masola nasa belanna kikua naongan niki bariran na tongkonal layu usepon ki randan bala batunna sungan pak kalandoan tongkonal layu kairo tung kasanganna ada na padang disangala sangka na basse tanggana ada lante tanggana tondok palelea lante kale pangaleon madao tangala disuruki pentanga tanga disarenggai madiong tangala ditengkai apalata kuwa masola nasa o ada o pe mali lento tanah mualuk na diomai batang di kaleta lodang susu pe umam mosangka na diomai tondon to batangata makamba miki umpo aluk kasaranian aluk na puang Yesu tae mora sengana tae mora lainna tapak palidani ina totumam pata dao tangana lagi to kumombota dao dasa to paonganan buntu batunta sanderan matotota den nopak naburaki waisang pindan nabi pikiki sakke sang gori-gori ta sangat tintiup pendio saruran topore kale sampai bating tamatondo kita keluarga kita tondok la bina tomangura talangamu waktu tatama mo tebadua
Mi popen nulusau ite ambil lang. Tatama mo ba doon? Semua anak dan cucu kita tondok teman murah. Natama mo na girik kita popen nulusau. Iyan naman katod ako, lagitibo ko tubay barira. Dan siya markanda tumisa. Oh iya iya, namanya di Tinggoro tuh Tero. Ya semua rumput keluarga, minto anak kampo dia nasang kami, lanasang kami. Berat. Anu. Yang muda. Di bawah sini jangan. Iya. Abi kayo lorot eh. Ayo. Coba nih. Ona inde munte lo dolo tangkai lam mate an kai te nalai to te inan na yong. Nabi lako. Inde nasa munte. Ayo, kurang. Tempatnya dibawa kamu kasih keluar. Angkat dulu. Dia mau nyusun. Dari sana les tutup. Lo munte lo. Ya. Oke. Tarik di bawah. Tarik di bawah. Tarik ke bawah. Awas, oke. Mata akan di lambak. Tarik ya. Batu miring itu. Bukan begitu. Di sininya. Pusar. Bukan. Miring ke sana berapa dekat? Iya. Tunggu. Kenapa pokoknya mampu? Magkasa ke nini pulang ba? Lamba, dori ya, barangay lamba. Tarik ya. Tamoy. Santai kan niya lamba. Tiro yo mo tuwa ko lamba. Tarik ya. Wala ba? Kaya. Ulun na padolo wala ko dapat tabuti. Dapat tabuti mo magkasa na mo boko tabi. Ay. Dapat sila kula lamba loy lah. Barangay. Sambut. Magkasa lamba. Bantu. Nasipi ni mati lamba. Sambut. Baru mudah kalambalan tu. Ya posisi kepala ke arah selatan. Main
Tunggu Jo. Kurang di yung. Ya, apa mati itu bayi dulu nama. Paling pipa mau kita. Turun dulu. Indo makapunten pun na. Jangan pemilan. Nama keke. Tadi sudah bisa dulu. Lupa kemana malah kue. Berenak kue. Bumba morong bola. Berapa? Benak pun itu. Sabar. Apa sok tinggi sabar. Sini Pak. Sini Pak mati. Yo. Mana sambil. Angkat sini. Tangan. Enak ke sini Pak. Minum. Kamu minum kamu. Sini Pak sini. Maka. Oke, sekarang kerbau. Babi. Oh, babi dulu. Babi itu babi. Ya, teh. Oh, babinya deh. Bangka boh. Yo, tabe tipo kami to bay, tipo kami. Iya yo, pada tene bari. Oke, terus. Iwan. Demi mua apa tuh? Mandasyar katini ini na. Mandasyar ini na. Mati mereka tuh. Dapat. Mati mereka, apa? Kalau kita pergi itu gimana? Baru itu ulang lagi. Terus sakit piso itu apa ya? Yo, ada asia teman tronki mak tesua mau kami tikor atau patuan lah. Iya, aman nih. Isap pa ba rin? Isap pa rin. Sama kilo Mbak. Wih, mati pula Mbak.
Woi, Apa nemukan dia lambat? lempar ka karigin na lang ba? Udah. Udah kan kamera. Nampak sini tu karigin na lang. Oh. Ya. Potongan la kuala pa. Ito na lang nasuki la. Ah, ando ti. Saya mari kuala eh. Do pernah aku mirara ya mo. Ya. Hey, lamba. Woi, doi. La dibanding. La dibanding na lamba. Justru anak todolo ya, agak todolo ya. Oh, semang ada lamba. Oke lamba, wahai. Mirara lamba. Oke. Upit lagi maju Oke, baik. Ya. Kami lambat. Gitu. Besusi. Daerah Ratero nasagan na ko sa laban ko pedam warang. Oh, lagi pedampi. Iya, Oh. pedampi. Oh, may natukan do kayo le. Combine na to gandu kay. Oke, baik. Ya, mantap. Oke, 1, 2, 3. Oke, bagus. Yes. Mantap. Bisa nonton drone. Kata muda. Pada Sabado kay tiro to may lalle. Pati corona mamang. Lebih besar lagi mamaknya yang di bawah tambah. Oh, lesyo. Foto dulu lah, Mbak. 1, 2, 3. Mau mungkin sakit ini, Mbak. Busuk.
Ya oke lah. Sama kamu. Ya, seekor kerbau sudah di apa dulu Doni pada Doni. Oke. Yo, Babet baik na matisiya mo tayo patuan. Tama ba mo si Misa dia may Misa RT atau Misa Kilompo. Sabi ito, tama mo, pasaran, mabugi mo. Mau bagaimana? Di bawah dia kita. Si Taruna tulaw pasara itu yan natin kubay nang nako tawakin itu panigan na Taruna ka tu ikan sara. Ya tama mo rin. Ya oke lah guys, kita istirahat dulu karena sudah selesai dipotong. Nanti lagi kalau dibagi dagingnya atau ada rombongan masuk kita lanjut lagi ya. Oke lah Mbak, terima kasih. Salam dari negeri Makula. Oke baik, terima kasih. Apa usah mau dan kok. Yo, tama mo kami. Ogi mo. Pabising ka panto.